Samoa sila sila Usile faafofonga Se ilangila upese Pese omo onga Pese faamavae Ua tangilo ufatu Ua oleiloa Lona mafuaanga Jod Waka keiri lo kirikiro kwa ngawhiri o le hands up mai eri a whakua ri rumole Wharwhamasingo a ngawhiri Orana me lenga hands up ai o e whaku I rumole O whamasingo a ngawhi So Ora kau kilo aku ari ole aku mai whaku masai ai rumole O wharwhamasingo a lai hands up mai wapewe Ora fai mai hands up ari rumole wharwhamasingo ari Ora au kikira ku Ai fai mai male live whaku a ngawhi fai mai Lewa umar whamasinonga wa kamalo tole a fo kamalo tole a fo Whapea porane mere malo e vaenga lea Por meu malo si vaenga lea paale o malo si le Whai o se loto Samoa Ia po malo si se tike de o sa vai Iwe ora o kau whisiri nga iai Me pora meu fia mai whaku Tora Leo kikira ku ngā whasaunga Whapea nga whilak whamasingo nga masiaka le malo ai Ale foi lang whanangolong ako le live asiaka nga fi por kalamer kau kaya. Ole la fasa we sa ora. Al famasingo nga lenga ko fayang ngafi. De lang sisi mai lenga hands up mai ya. Ye limo fa ku masai ang ngafi no mag famasingo. Mar fa punga fa mai wa kamalo wa telefon kamalo. Le wa ai ye wa kamalo. O fisiri wa la o kilo lekngi o fisiri. Ora le mele malo e oua. Malo ma walo tiki kiro koe mai ngi askari ava kiro po se meanga. Ai wulu malo ma walo tiki kiro koe mai afaku. Wale ngo fai kaua kui mo meo mo meo foi o facts foi e ongo ale famasingo nga le nga pasi mai e lo ia le nga kumo asiaka Samoa. Le lang fari me asiaka idu mo lang por kala meanga fi. O kiro kung fai kau le lei foi la fai kau le lei foi la read na isu ke mi le la read ya isu ke mi mo kwa pula fa le maka le reading ore me ala kiro kung ala sa wala si me nga fa mai ele se fa masingo nga fai ya e fa mai nga ko withdraw ele lo ia le nga kumo le prosecutor por ka nga le kumo le Le ka o prosecutor leo. O langa koe withdraw po langa koe fa solo muri po langa koe se ikua po langa koe ave ikua ele leo. Ele lo ia leo le case le se case nga faya. Ala mele hands up pa yo no ne va me malo. Eso se fa masingo, se fa masingo nga ale apier kangi. Ele se case faya. Longo inga fa leo nga me leo e kasier kala leo a fe wale lo ku kan kala kangi po aya fa ka inga ya va pe vo se fa finge vo le kangi wa o fa singa ye lon to lua a fi wala leo kuri fa finge la kur case ai le lo ku le finge case pe fa lo fa kolu ai le la ku le finge ele la se case fa ye dismiss ko fa for case or mela nga le o kir ko nga fi mo meo o ma meanga o facts nga ko e ongo nga fa ali mesiaka o aya ka kau o mo meu fa masingo nga me fa pea fa Samoa nga me aya ka kau nga sa wele ye nga fa pea o ko ave ikua ele leo ale ya le ka unga prosecutor le leo kumo le lo ia mo leo o ko ave ikua fa le case ele la se case nga fa ya Ale fa mai fa ku yang ngafi fa mai wo malo ka o telefon malo ka
ko le foa fai kau fa le leo e malama de English inter you inter speak inter English is no case ele te case ele ai da ele malo usa me nga ka o le lucky tip me ka o malo lucky tip usa wa lucky wa de malo la ngumela loto iyo e ka kau ngai fia fa ku wale la ku siaka wa anga ru ku siaka ye kira me o yai e ro kai mi e o marquês e alu malenge kau sanga o ngo fa ya le pair of condition nga va ku ya ru ki ru ngo fo sa mo anga va pela e wa ku siaka sa mo ele o marquês pa va pe run the case mangwe lor kai mi e o marquês lo ngoinga e o mari kau sanga o ru poloka ya sa mo ya malu staka ya malu ongo ya sa mo per kala lau kamale o mai kire fa lu por kalambe fa me wa safa o wa sa mo mango ki wa safa ya e ka lang lu fa fika ya sia ka wole wa awa anga fa ka ngure case ele umar kai mi lua e ka pungi mo kulo lu por kalambe wala fa ali umaya mo me vo yo aingo me le fa palang your evidence e fa ali uma video mo me fa penga che mangwala e moi fora le mea bu fa sale lu bu ka filo por kalame ia mai ki ko ngofo nga ele o marquês ka usanga ngai ka ulanga lu fia io is you is should happy inter you is inter happy inter case is no case a never mai lu hands up ngafi ter ta ka ngalo fia ke lu hands behind no ngai lu hands up ya ai fa ko wala kala wa ngala ko siaka ya kere me dor kami e mai ya ko kapung yang perlu pokala me e ka ngando fia ai fai kau fa le di me ngai fai mai ai ya ole si me nga fai kau ko ai ngai fai mai ngakalo sanga ya le luolo ya la fio nga ya le misio Matthew le misio ngakalo sanga issue se warrants arrest avaku fa malosi asiaka ngisila isamo o e mamla mali o ngai kangi o asiaka o ngar kangi o asiaka o ngar case nga mon mer kanga ka vole le la mori mau se case are la ku nga vele o sikusira ala o asiaka o ngar kangi ili la se mera la ka sanga fo se warrant of arrest ili fa pe on the run asiaka o ile se Australian most wanted po sa most wanted le mele di ai o siaka nga case ele tebera la fai for nga mele warrant of arrest la warrant of arrest e ave ka kana la su ele o fo mangoi de bank mo fo makade o lo skula aki fa fa nga lu ngale e pula ia aki la le mo fo makade o lo skula aki ka e mo king fangule i le uru ala fa fa nga lu ngalo ko fa nga lu ngalo malo va nga me pio ke lo ele fo wala fa lo nga kule le lu lively fa kuma wakale fa nga fa inga e fa ku ya i lo nga sa wel pepa awa o la kama mo wakenga fa yelo nga fa sa o mai lo nga va ku pepa o me a mai le o ma ko musula ko fa nga le nga le nga pi le makanga o fiere nga upu e pi makanga ye si le awa fa nga upu ya o le si me nga fo o lo sua fa makai nga fa de kong mayo pe o ka musu ai fo ye ko fa nga ya oleh fa wa kama ko fa ngolong wa oleh fa wa sai fa mai ya chantai malelangi le papali le mala fa mai wa bu fa le anga o lu chantai malelangi lu ngol social media ya mala ka ngolu ave lu su ele ai masesio ma ko nga fa longolongo ilunga se social media o fa le anga chantai malelangi lu ngoa o kele lo pe yese por kalame po se fa tal tan anga chantai malelangi ma se kasi o fa salarau nga fa le anga i lu ngoa e kailo yai ya kailo yai ngisi awa wia o kele fa lo nga se fa kar nga ale kamali ya chantai malelangi o fa le anga lu ngoa fa ku masaya ale mene ngai la ua mai nga fi la life mai wa fa le anga mai ngoa chantai malelangi wala lau mai ona makua ya kai ale wa ngfa makua ka mai fa mai nga avele le su ai avaku ai ko ke mai longo le nga ko misinga le mo
mai lang nga le awa nga fo ia mo koe ka mai nga ave le sua John te male lang ia fa sanga ya urua ai fa mai nga laku ai koe ke e mai e longo le nga komsinga longo tin mo ka ko vai ka ko ila wa nga fa ma koe ka nga me se vai la ka ko ia ole mele we mela le ini me ka ko sa ole mele we ka ko malo ya waka ko masangi uma le inga de wingo le upu bo wa ya ma ko ngai ma pepe ele lo ele le ini si uma mala mai le upu corrupt ale ya ke ula ya la uli unga upu le corrupt si pe fa ingwa ole upu le corrupt ole mafia lango inga le mele we ka ko malo o fa masingonga ma me fa penga o lo ia maka kama urunga wa mafia matangata likioka va ai mafia ya kumui fafo e ia ile mafia i ko kongo leo e mafia i ko kongo fa masingonga e mafia i fo ma wa makua i mafia o mar mele wo ye ka ko nga wa ka o mai wa ko avere tante malangi avere si de su ya urua sorry it is si o su ai wa ko ke e mai longo ia kai minga kom singa nga le sa ya ai ke ri lo penga i se por kala menga fa le anga mai ai e ka ka le tante malangi o luai lungo se fa kar kala ngoanga a o ke ri do ala ya ka ilo e po le ala se me ale ke anga ai ma sa ai i le vaenga ya fa yo e lo ai o ruai ngi mea inga mea o ko manga ka o mai le ngo ai foi le ngo de vo ma fela ai foi le ngo le ri le foi le lo fiku ya nga mea ya o ye lang ifa mau ngianga nga mea ka lang ka fi mai lunga ya ifa mau ngianga mangi video mangi mea o fa mangianga o nga mea o kua inga nga ko ki kua ye chante mare langi mo ko ka o mai e le ri le o di foi le lo fiku yo le fai mai o chante malalangi nga nga muria ngai mo me ka mai kai ya o fela o inga mea la mere mai ai ko fa mau ngai lunga o le miria se mako va ai ku inga le ai manginga mea ma kilo ya usanga a pepero fa wa me ia ko ke faia wa de longa kusar mela o ya wa makua i se ka nga o le fast lea e waku le ngo fa e waku ko moria e fanyi kangi ye wanga le waku ala yer kengi mafia e oro official leo e kengi mafia fa masingonga wanga le waku makista floa ma ko ya ka kai ngo fa pe ko fa kangi ngala ko makista floa kangi yo nang vo le mafia le la corrupt ya le upunga e waka ke lo kilo ko nga fieri aka kaunga fia o eri fa kuma o ori sa ia wale fa yelo ke o me sa nga fia le se case nga fa ya ne me nga o do philosophy ma si iro ni maru hands up nga fi fa mai ngo bolua malo you win what you win the what win the catching of tin of fish or win the ora le me nga win na ni ese mea or ko waya lo yo leo nga ngo fa ma avec pour tam singonga de la som singonga fa ya de la ko ma siaka ya la ko siaka a waila e kausia o siaka le kausia lo ainga o langa fanga e wala nga me sa ole wailo wala nga kupur ko fa le ko ngol mea wale banga mai ai si fai pura le chat pi lau mai lunga social media ya le arrest o siaka ke mi ka wa Samoa o le mela nga o le wa ilo mai ka ka me ku pia siaka nang ngofa ko va nga malau mai le me o ya siaka pa ka ngu Samoa o mai ya o la mo mau ya video nga makakai ma ko i fa ka nga a fon ko e lunga le video la fa ka nga ma balangka mo ka ngaka ya ma fa penga fo ya limongi fa ka nga i ngori kio social media nga mai lau mai fa mai ya or kai mia ka ngu mai papa mai ya ingi Samoa arrest lo
Ia le mea na nga wa fiu wai la ofisa fa masingo nga ia ma. Watcha, it's coming. Le mea nga wa fiu wai la ofisa masingo nga. Ia, ele vale fo ia sia kai. Ia la kula polo kai sa mo. Ele va pe a musu sia kai la ko o fe le fa pui le ai. La nga musu sia kai wa la kula wai la kausia lo nga ai nga. O ia le kasi lima le kausi lo nga ia ai nga lo nga. Fangau malanga ko rua malonga ainga malonga kinga alak ngela polo kai ngai Samoa ya ole mela nga le voilang ka umaya sia ka wo fi wo fa ya ko sangi mai la se pepa sa ko ngala kwarkes ko sau ya awang ai polo ka ngai Samoa ya ai musu ai ya le la uma ke iero le markupua pa pe fa la ka wa la ku ngai lo kai ya ye o sai ya ole mea nga wa ke le fio ako kangaka ye ingo lava ya o rua fa ku masai e po fangi ni kangi mamodia o rua awa musu nga kaka e aku rua wan mele ingo ana langa kangaka fas le fa foi lungo so media ka u mea pi o ma mea le anga rang fai Samoa ia nga wakua langa I foro marko mare vaenga plu kona vai da le langa I fo molia Iyo. Papa wanga le mea o koe pawale o le ko lifeline ko koe o fa masingonga ko fa moi ia. Ngari fia uma ko le paloka malo mai ia se fai pule o le kongo o le fast ia. Ko langa ave o fa masingonga wa o inga o paunga ko lifeline ko koe o fa masingonga fa pa uma ia ko fa pa o se fai pule. Le fo ko fa le kongo la fionga ia taiori se o le mea lea, ia lea foi la o male le paloka la kiki lea a safak. Ia le bukula I mai la fionga ia tu ia le toa. A o lea foi bu fa la marko ia ko kangi le ave moria fa mai ia ku fanga or ku pe safakai. Ile kai mi kongu le nga fa paloka la kiki. Ar ku pe safaka nga kuai o la nga fa kari di kai mi mai a penka count ka kai va ko la ko kupe. Ya le fo ku sal mere ia makua o papastu ya manga fai pule ia kasi lua ko lua I ko lo ia le o Matthew le misio ku sa o ko ia le ko ke fidinga ia ko kanga kai ave kangi ai ko mai ai ku voi deli alangela o mako fai pule mako le fasi li ai le va penga ngi o langa yo lai ili ula ka ula malama ili ula fau io le mele ai o ko ya le foi la o ko o mai foi la e molia ya bia la fionga ya tu ya se kulo la varka ole so for fai le fo ko lama ma fa ngai mea se I kau fa pe se I modi ai la fionga se fa pe ia pa uai ngor ko musuale ya wange a ngi mawar ngu mela le ai manga ai e mawele lua vai ko wal me ko wanga le makwai vidi ku elo ko ngo papa stui malangka mo rimon ya malako kama Fanton le makwai vidi ku ar nga ia pa wange I ko si awange ko si fai pule ko fa popol fast ia wange molu vai kolu wa molu vai ko ia wa ulo nunga vai ai ula ro kapipili fanga kane nga vesi o mafia le ko kong ia o ngai fanga fu ia lang ye sei mawale bo vai ko ia le ala wa so an ngai ka mori mongi ko ka pili le fai un fam singonga le nga le wo mai a ngai le fam singonga le sai dinga la mi tonu le nga mama ia la fionga le na fionga pa le mia ma le si vai nga fai pule ma le di leo li manu leo le uma mama la ko ele pepelo ia kua inga fa sanga ya la ko ale foi la ko ka faiali mongi e osso ai ko ya pili mea ya le la wa le kalianga
anga vo ya langa ngau ya kamale rimon e faile media la vo lo rimon o ir fa masingo ngale o le limas fur pasenge ngale akoanga o longa fainga I pe a fa masingo ngale hit and run o I le wa mama de va ngale wa mama ele fa mangia ya morianga yang moria fa pe fau o mori mau mea le langa I kaya loko marimon mai lo rimon o I o le lima se fur pasenge le o le maukingoa e faia I ngai ma NSPI na I fam pea faile pea o ngoso fam singonga le hit and run le ala vai le I ko ki a fai fam singonga le hit and run ba le awu ko ori si ba nga ma la langa fam mai ngari ka wala ko masingo hit and run ala ya ide ko faya sio pepelo ide che mea ba yoko ole upor kuspa ia kuaya ai fai mai io fai mai kuspa ia le alo fole tua televali alo na to sa e telengese awala ko kise ile mea nga fai mai kwa le vange hit and run ile ko faya ile ko fenga hit tsenga pongo sai mai o lais e sawa e kaungua io e sa era o kamo ku fongo ra o kamo ano ka making al makongu e fai aku ye nari me wale ko fai so ko ruari ano fa mai ku fongo le ye fai aku wai yang maua io ora ka ko hit and run e fai o manga fai aku le la fiona palmi e fai ai wo ke vinga I kai ole mea e seki mo mea pe on fai mai le kai ole kungu si le ka pe ngangi me fale tonu ile ka pe nga e fasingi me fale tonu e ka penga e au ini le mea uma se ia mau ki ngoa mo mea uma all good it's everything's good in the hands behind no mea yeah sorry ya offense sorry lem fainga la ko kusal mele wo yo ice wa ka lem fainga kilo de ya ku suafa ko vai mai de makale ya moi dia se lo ngai fai de makale ko am fainga read le mea aya le se makaya ngar kan ngoa ko va pe pa melo ke lo rumo lo ka vali vai mai mau mal af ka vali hai pipiana o ko vai la ya ola af ka vali nga or ka mai ka inga le nga swafa ya pipiana or Africa le fa ka ma mai ka ma fisio nga ma fo ya fa ma fisio kai kolengi lo vaele muku ave kolengi fa savali ma io wa solulu ama so falaile fa ya ofisi e le foi la wanga ya ku fale le wasu ku la sunga fale ya nga ya ku fale ya ole me ala nga le foi la wa fa so a ko dia ia le tofai le ua le ngaru palo ka e alo ave kangi kusengo nga ave fua si e tofai le ua se tuno le swafa wa ka wa swaf ngo nga ave fua tofai le ua ar ko le la ngor sifio ko fa so ngi kamori mongi wali lunga a mangaru fa so ya sko ingolo au le me wa le kupu ya lo au ya malanga maka kaolonga ainga ya sa waru fa auso ya le moni mau le nga moni mau I le ko inga vo le malong ko le mukur vai pe yo aru fa aus ya le fo wa mimilo mai I fa auso ya ska si stamane ya le wa le averkangi io ale va nga le fa auso sua e kama faia ya ko pa u ya o le la komea vo le nga fai I mele wo ko e bole mafai inga ko alu ya la fionga ya teri seure I palo ka le foi abo ko ka mafai ar vanga le ya awangi ko ye ya se si fai pule ar fast ko fa popo
Kusa la ko le leo nga mangi me umala ke pulunga mamengi. Iyo Ola wanga le pulunga mamengi makwa manga ya le la ko feedback le fa. Iyo Yo fa so ka yang ngolo yang la lafi marikona mo meu kaka vo ele ka on. Kuspa ia mo meu kaka va ai kama vo ele a foi de ka wa Filistia ma Israel. O kamanga o va ai mo mua. Ai mo mo speaker mo nga o maioria ka ya le poamo ma ya hapo ma ia au ka wa ko fa mai la kami fu la kami la wi fu nos fu wa fe la kami ma speaker van le si va ngale lunga va Pinka kava ai fa pengana me la bolia. Beranga la bolia yo fa makakasi mai kwa fa mai ave kan singa wadu ave kan yo ke popole. Malo ka ko kuwe. Ningo nga pa uai mala oi ko ku le nga sa sala nga kang fa so li mongi sala coupe. Le usa sala nga ka le nga fa so mo di mau fa msiwo nga foi le a fale ari de kas fa so ngai kanga ka wale ko yo mai ngai ka ko mo di mau fa mai fa so ma ko di mongi mo ke mo di mau a mela nga mako va ayo le nga ave a foi ngai si ko inga le nga sui palmia o le ka wo so fa ma ave kupi le la fa so le la sa sala ngai kanga ka ya sala kupi le la wala filo marimon ma yo le mera le fa Ang fa so ang ala kwa ukia e mupulu la filo marimon male kia polo ai afa inga mang fingi fio ngai skangaka ole me voi la ya kalo fai ko ingo lelewa awa fai vor kanya fai fonga pole ale me kupur kangi amanguya kia wa ka o sa la ko ya rimon ya sa fa mai kongi de rimba fa kalma fa mai wa wa vai me la kama Sound ai ngonga fa le kong wa vai le lafier snake na fisa or snake man jare ngo sa anga le ngo snake man o le ka woden fa di faro China kero faro China le kala mayol mele yele national bank sam o nga sa fa ki fanga ya sola sa wa lo ila le ka or snake man la kor kama li ngaka kama ya olar kama le kami elie long kinga pupu ofi yang osso mai lo le nga snake man olar kami ko umainga liu kangaka ya kamaro olar kami ko liu ngaka kamaro nga vuri nga pupu ofi fa kuwa nga ko liu snake ko ya vuri nga pengana me ala kama rimon bisa la fila nga snake man pa or kami ukier kangaka ngai ko pupu ofi nga aya ola malo me ala kama snake man ai le la snake man ba kirir king wa mo nga yang Ole me le ka kan ngoi nga fa mai ska mo sem lang mo di mau fa mai ngalak put fa do di mongi mo sa ku skep pulai luma di vanga mga suya rimon ne skep widu ko il skep nga rong fa di mga umang kalepi ay fa sima ya bang nga skep mo mela le nga ku per fa la ve ya tu au la umang faka le ba ve rimon faka lang voye Ibo ovo nga le ofisa nga yo. Dali ngolo ka ko ofisa nga RTA. Le fai le singyo ka bali. O nga foi nga mafia. Bisan mafia le lo nga se makanga wen nga sa mo lo ye kong mafia. Mafia de ala kama Rimon mala kama Fontan. Pa Fontan le ngolo siap kama. FONTON Fontan. Ya Rimon ia malak kama wapio papas tu ya kuso toina oi dari na le snake man dari le Rimon ya wala nga menga fa ka fa le fa so ya le ya suiko ya fese me ele ya bisela ko sui le palo ka ayo mai fa os Jal me ko ngore le sela ko sui le chapipi ngalu palo ka ayo mai fa os suiko kokas Baka ko ir ko nga me ada wape. Ko nga me re o ya. Ya me ara nga le o fa ya ko ir ngi yaso. Ya o do fa ku masai a. E de mama la mama ko pola me nga sisi ir o lima.
ni pali mama ko pala melenga hands up pa yo lua kaunga lua fia wa uri la kwa siaka wa vavenga umalanga memoro ko yo mai Australia wa leng fai mai de lua kama leng fa makala mai lua kama ilunga langa por kalambe wa safa uma kwai o Samoa mama Malaya would speak English lang sa. My parents is very suffering in Samoa because they trying to come back in Australia, but they stuck there. You know, like it's me. Into me is no English. Akas, mama Malaya kas nakamas famao. Mga umasen for. Whakaku kamalo, whakaku kapisi, whakaku whaausi solo lau in makeki yaso lau e siko ingo lau lua nga o mea inga ia uia malosi kira kau kua whasavali whapapa, whasavali whaausi kalo whaausi esi o oi kauanga o oi luau whakau solo ea o makeki mako ainga kele ku kama marka pisi marka mako whalau ainga whakau whasavali Neva alu kalangua maalengi ko lua marina maalengi kama iki creek sini mai alengi kia fa mai la sa wa ri Mr. Morio le ya ka ku kama va kwa me le ya ku kama la sa ka ku oi alu nga tu stala alu lunga post office ka mi ore ko ingo ngimo wi la pu a sa lunga nga fa sa ri o yu ka ko ingo a mau ke mangkuanga a mau Failonga mikiafu longa singlen nga pawangan mikiafu amau kele mikiafu ar mikipa pa eanga amau kuwaing ilumai nga fayang fakau nyo maliwa ko singa ko inga nga wo karangoa yai ya usko ngai kanga nga ma kuwa nga wo kalangoa wa vangelo ka alu ka ke wa kamina nga ka urseos men lo me sa fa umang kamo ayu ka fakau fa savari solo fa usiku kama ka pisi adu wifo luau ka wanga aba ko wa ko le meng fa ilo wolanga ke ri sang yusi ka ku ala anga oi ko anga ke ra ka ku lo ainga Samoa ke ri sang yusi la le vola sa wing yusi la sa Australia fa ya ku ka ku Ini wa pela de ke ia lua unga tu so mida kere kala unga tu so mida langa sa ka kua ula ingoa wai de fa pe e ka oele ka ele sa ka kuang fai Samoa sa kele kala unga tu so mida a wor fie poko ko oi de se meri fa savali ya ma de ko la ulua e ke au sko ingoa ulua wanga uma kulola ulua me ilo sko ingoa malingi nga vaiar ka ko le ka ko makeki yasola le ko makeki sabalalo kami nga fa lo la ka mo salele or kona ma lama ke le i le olanga i ka ko Samoa yasola le vanga fa ya ko kua i ainga i Samoa lua fe mal ane ai kasiva i wa Kasiva van wongo fakalo faya ya ko salama singar kemio fai kawanga kamikia nga yasola kai se fu wongo ka usanga nga inalo mumeo kawanga me fu kamikia nga mumeo kala fa Samoa solo fa Samoa la unga fa Samoa ya mas ko ing keminga ko e maya wa e marka malo pira kemio kakanga fiki ya sanga Kami nga fika kanga fiki senga la pasi solo ya ma wia ako kapisi no aku kama fa kau solo nga kami silo mo Emilio ai falo Emilio i ni mele fa sanga ku mele fa kusio konga next to ma i murivai mele ka ko fa ka koriko oi fiu silo mo Emilio nga vai kami ai kalaf ai nga pai pengu kami nga ay ako fanguing upupu uwoy ay ka for pai pengunga fakat kadir kam malaka la nga for China kami nga for China la ay ako la ko snake man malakon malie ya umal nga kamo e tivori kwat yoy kami le mu tivori kwat alu yu ka for ki fango sengo
Wai aku ngau le akal pulpulu. Le olanga ngaola I Samoa. Whafkai le tua leo marka mingi le ola e mo ia lewa mukul vai. Mia. Ale maua malusi mai le akua via le tua. Wan me sawa wia kau ngoki au ia ki topar kau sangang kenge inga kau koa kau ngoki. Au le lofo le tua ma le power ka kalo ka ngaka lo a inga ka ngaka la e kalisia mara faife au. Ioi. Ia mga ka ngaka wo ma ngai uso ko whafinge. O wo ngā alulofa mai a wala ka kalo I karusanga. Awa uia mangua we oki au ki topar karusanga ling kengei. Ai ko kiroku. Tiki a woki kiro koe whaola o lea tua. Ere mele whaola o lea tua. Mga awa lea tua e whaongaru o langa o kia le loko kaukua le loko. O le move sa o anga Mr. Morikanga whai. Ko anga le kaukua le loko. Me ngā wā koe whaola ia o yang mau ki ola. Pawa o karasanga ma anga pongi. Ngai kaka maa kua mara I kalisia ma ngai whaife au. Malako fatua ai mai si foi o kako uma o le supporter lau supporter o fast ka kalo mai moa le ko mar mo ya la le mo kulo vai ale ko ma lo sia ni oi o le mo kulo vai ale le ya ulima le ya ulima o le la ulima le kai mingi o fai ro kuka ni ko ya ngalu si me ngar kuka fa le me fai ari kuka male alu voi le koso lapisi luma le pin luma ke mira ko lapisi koso kua pa ngala fe au le fai oi ia leu ka ngu mai mako fale ko vai ku ia ro ka ngu mai mako fale ia it's me in the home is number 24 Confederate Street Confederate Street or Confederate Road Ningongala Street 24 Confederate Road, Tarnet, Melbourne, Australia. I shouldn't tell people my address. Don't worry about it. I tell everybody. So no hitmen come around my house and kill me. God protect me. You know? See? It's me, it's English, in the moi. Yeah, orka ko kalalangar ngay babaya ng puro. Wala lasong 1 o'clock up, Pipia. Pipiana, 1 o'clock or 12? Yes, 1 o'clock. Yeah. Kako ivangan ni kay Melias. Alo fa kile aku mau ko lo mau pe ya ule malosi mai le tua. Eoi. Ya ar kala ku nga bo live fu di fa ka ko yeva. Alo fa kile aku mau ko malava.